bimwe aha birugambaho nuko akakiiko ka District Service Commission karikukora akebembirwe Reverend Charles Mbusa. Abamwe barikushaba emirimo abebembiremu abahereze kushoma nabo bateekayo amaraka gaabo g'okwetombaita akakiiko ka Service Commission akabari omu maraka abikwatagaine n'okubahereza emirimo. Kutakunda kwa chairman wa C5 warikweneza abantu be n'abantu boona kubayo a District Service Commission ne buteba bundi boona kandi okuleta ondu wena wakwena ngo jwechera abasongora n'abanyabindi kandi atali musongora kandi atali munyabindi bitu wechara tarkwenda tujye mu governance contrary to the law okuba articles 32 na 36 za Constitution ya Uganda nizoleka ntumye ku bantu ntugoboramu omukutengana omukwinganizo bwana abandi. Ebizimbe biri mu mbeera mbi nabyo ni zimwe aha nshonga ezirikwenda kuherezibwayo omu rutaayo rwa minisita. Abataka ba division ya Burembya omu Kasese municipality obwa hati nibeebuuzaho esente zagiire ezikwatagaine n'okukora oruguuto rwa Katarasa. Multi-term campaigns habya issue dolo abantu betu Burembya ole Katarasa mahabya hanamu bya emesijika bwindi chairman owe Burembya division nene mubwatisha sente sita hikai abale kabona nga MP amuwetikaye amirengesha sente milioni over 10 echo dolo Katarasa shabarevula ngasere high. So ahabyo bwegese nabyo tubiri kugenda kurungi na mnonga aha mashomero agabona bashome aga Universal Primary Education. Toto butsebo abo masukuru abo tunese tutiniwe government bitu abana betu bari komoni kutsibo omabipindi bakaloko masukuru mbo bakaba bitubengera eshafizi situganire editu akasente akake akatwabire singa eri waticha abasomesha. Chairperson w'entebe ya katano bwa Kasese District Muhind Elfaz yashaba minisita okutaho mu nshonga z'abataka na mnonga abarikutura omwanya gwa muhocha. Becha tukemusaba kitware kyekiri intervening kwitaka y'abantu abali mu kampu mu muhocha. Government twabiriwo kuyabirituwa a billion ngo babitweshe miliyoni rukumenebebe ikiseri takiriye udisi bari batatwala abantu batu banamo bonabona ekyatuke mutsuka bimwe kyatuke mubura kundi twabiranga eribuwa reno mu office ya prime minister ariko laki ba MP twabiranga nabo bae siketa yudinga result. Ogu yaraganisa kurwanisa bushomankuzi na mnongo mbakozi ba gavumenti abagurize bimwe aha bintu ebikwatagaine na kirembe ahabo kweyendeza bitu batakorire bantu. Gesha green belt set n'abantu tunemu amba babiranga bakawuriye betaka ebyo tukekwa makwamani konde already torene twabiranga tukamenyerera where there problems twabiri tukeri kwa makwamani ngaje tunawuti nyumba itwe rukoke eyabya eklembe koteria anyumba omwanya watu babiri yawo mundu ne munyumba nawo twabiri bitu wakinga mubane mukijinga na sharandi title for port abo tukaya baugera twamarangira sitwande batoka twangenekere na bala munye tutukira no kwabo. Ebiru kugenda omu misho omu Kasese obwa hati minisita nateekateekwa kuba ari omu kyanga ekya Bundubujo district ahizooba rya mukaaga omuhururu eyokurwanisa obushomankuzi. Gasha kwa Mate Isaac abwa Tayari West.